utrai undon ringkat batpi. Kijing puli na gospel bukod kat kumuyonis. Kini kelaban mi ya kijing tainia ke bakroy te pereng jong gijung. Kumnu ni ubriu Laban ai ni yala kedok ban bang. Kila kili. Ujisu ul ongaki. Shisha ngong api. Ada bimbang ya kedok jong pun ubriu. Bat bimdi ya kesnam jungo. Pinam yo jingem halidi. Jar babam ya kedok jonga. Bat bati ya kes gospel jong utrai. Diocese iba hakati hakiniga janme hakiniga ski but ban ai yegini kintin hakiniga bor but ek basko buru ye baro ki lingdo ki sister ki brother ki nong tri balang but ye bhi ki pat ki jonglei ki badan hakiniga lumpung but ye baro ki pat ki jonglei ki bade jong ke joai diocese Islokumen hadu kata-kata badan rekat dati bat ngidwai boblei unang pitskem ya ke jinget unang ai ya ke bor bat ilas lokumen hadu kata-kata banyo ban sakhi yau jisu ubadan hakani ke Eucharist bakot menne bestek ilas menta ke mas bakot keladan lu ke jingketang yau lindo batapai ban isungo yau blei nam taki ke baro ke boblei uai hakajoi diocese Bagi duai bau blei nung the sibut ki jingko sibut ki jingai ublei unang sandran yo bishop jani yekiling do jani baro ki batrai hakani ka diocese yeki sister ki dunyang baro ki badar baro bani ki pai ki jong blei bau blei unang ai ki jingai shimet kum ka hie ka sam kum ka umlan salang ngi kindu ki jingai ki babuan henday usnam jong ki jingkamen upin ka mau biang ki sisien yeki bangai Ngidam berbor ya ke jingkerman ke bakrau hau blei. Bakini kalau ke jingkerman ke mengi kwa ban phai berbor show blei. Habawan ki jingele, habawan ki jingkendu ki babon jo ke jingem jogi. Ngidam kam ke ban phai show blei ta kata ke jingkerman. Hajus nam jo ke jugli la pekut menta ke segi. Handrai ni kwa ban pekel mau yela ti bawan na ye ngi sem ke jogi. Sipun ba ki jingem kendu. Sipun ba ki jingele ki bawan na ke jingem jogi. Ko pragastan menta kasgi hakani ka siburong jogi yeng sa bakoy Nazaren laban kat mau ingi bau blei ulong ka bor na ka benta ka jingem ka juni nginang kam ye ka jingwa ya ki yeng isem ka juni bantu plan ya ki yeng isem juni kam de ta kar kom le juni na mangi de ban le chi sin na ban ya kum ka diocese ngi kwa ban scam ka juni hakai Eucharist bakoy ki jinge ki wan Kijingile ki babun ki wan na kajingem chungi Henry yangi ki Christian Catholic ni pai berbuat syaki Eucharist bakoi padaya ki Eucharist bakoi kan iyo ya kajingten iyo ya ka bor iyo ya kajingklan ha kajingem chungi Henry Pakistan bun sien na kajinge chungi ha kajinge Catholic chungi bun sien iklet no ya kajing kondor joga ni ka Eucharist bakoi katuganis na menchwa ha ko yung parish pengetray mangalong assistant Kemudian kue ke cija, ke balaja, kue ini ki parish pemarjan balami ke naga taka durjong jisu. Baru-baru ki beli kilai. Tentang ak pormin bian, kilai jen pen ya taka dur. Man pen ki ke baca. Kamdan ji bakalan ta. Dan ki belon ong ini po parish. Pada ki kernet si, siya kata ke parish, beli pen ya taka dur. Yongi hot, longi beli pen, dan jimak lain kata penipin. Dan yola ke bakrau ba, agak jingai katrin juni. Kedai man kapor mengisi mata ke Eucharist berkuat. Bau Chris, wan long do long snam na ke benta juni, wan long jimbam na ke benta juni. Kani ke bangi kwa wan berkemau sesisian. Yeki pai ke jong blei, yeki Pakistan ke jungi. Badang tentang kita pun ki jingjaki baca saudang dan jimak lain tak. Hendak ikat no pat, baka kampun lah ke bakrau. Kedai ke jingjaki baca berbor. Habadan hakamas berkuat, hakai Eucharist berkuat. Lesi naman itu si mentabur buat nakapor. Nanti si mentaban lagasgi, nanti man lagasgi utrai. Ikan no ya kini kampung laga bakrau kudo Yesu ay nakabantajungi. Kini ka persyon Eucharist mentagasgi, kagwa at perkemau. Ay kita kijinjay kibaja saudang ay kinja.
ublay udan nila ka jong na sa ito na ki baro Henry ka kampla ka bakraw kadai ka jiwan nong do jong Jisu ha ka yu Chris bakoi menta ka ski gupa jong play in pun kan mau ngadi makani ka kampla ka jingai ai ka bau play uai na ka benta jungi hon idan ki jing ada dia bona brand jungi balik cakamas bakoi Henry tentang isu lain nada untuk isu ni pan im tu ya ka baca haka tu kamas bakoi padana brand jungi ro ba ada dia kita ngi cara dia kadi ke curang priyo jungi tentang ya ada dia ni ki beri duran saudong jungi tentang ya ada dia ni la ke jok yang ngasam tentang ya ada dia ni la ke jok imlang salang kini ki jing ada dia ki bawan haka jing em jungi ko man laksi ba kata ke jok jing ada dia kawan ro haka ji dei jungi ba ke yukris bakoi tentang ini cakamas bakoi hendak tentang lagi beri kini bilai yuang tu ya no bisnam ya ebi priang tentang nyimtang manjuba ngidang ke jing ada dia lesi hoi Pat mengi kilik dot dan kipor ki bangi pendap ya kini kalom kerutin na kebentar jungi pat iklat no ya ke jing kodor jong kini ke Eucharist bakoi kita sibuan kini kusa ki baca sibuan kini kusa ki baca akal leng ke berthei nan ko ke juk sya ko ke juk ka baca hak badai ke Eucharist bakoi pun ba kita ke cinja ipule ngias ngau bat manta kaski hak ni ko por na shko no rabia ini cinja ibalaja ye we ulendo kini kini bangile snow sini jutai bagi we le se kile alap ye kini bapo lansiano italia ka haga spas nam go bapra la ong ye we ulendo bo ba ulendo ni bo ba ada tien ni bo steo ande udan bak ta ka chinga ta tien abo kunya ye ka bas bo ko abo ura bo kini ka bet junga kini ka sna ka kum ka ha bagile apo ki Eucharist bo ko unadan ye ka ta ka chinga ta tien haka pun ulai ikani ko mo ipi kalau priyo jungi tentang idang ki jinga ta tien bon ki jinga ta tien tentang haka ji dei jingi ba Eucharist bakoi kadang du kata ki jinga ta tien bala ong ba kata ki Eucharist bakoi kala kelado kala kelas 6 ikaran ke dehe bandolong peside la bi ko bandong katlen na ha ba kai nya bi ko parish base namar ba piwan na ko ki jinga na ko ayem kai nya oi padang long ba ni kai nya to ba ka kam chuda ka te ba Ate ba mo yu to kin se kai nam kuno ko por ka pilai no bi akano kuno ko por kanu kuno ko ski kanu kuno ko por dan ki por tentang udawan pra baji dan ki por udawan kanai baji tentang yang shok kanai steng tentang shok lagi por ki ya yang ta na ni bu kata ski ban pedang yu por ka barang shwal pedak ya kata ji kai nam ngalah tili yu ya kwe ke ji kali ban ngakli ki yu wang balai bi ba ban long katlik naman natin papiskan ma ako to ko ke jingai hiwan ako to kalong ing long sem image jong pi dang don kay yeng san jong pi kadang don ngalakali hu balai bi kwa ban long katlik hatulin nang kadaw ba pi don hagi yeng sem ka balong katlik ok em pada em hindi kata nanjin to ya ka jingai jungar kam tan jiperi ai wang ka jingkwa jungar ban long katlik kadai ka bang akwa ban pediang ya ka Eucharist bakoi nga khampas muhun yang kata cingong jungu ngala kelib yang yuba akan ukur kau kata kalau benong ipi wong fada ngadai officer tengali tentang training cepo kita kaki waber perju ke India wong haki tu kita yo ki bang ami cipla bar hatak baru pon long kasih wong haki tu kita yo ki bang ngam laban pedanya ke Eucharist bakoi ong parish dia mas motor bang dan nak kipsi yo bercimata kamas bakoi hatak pon pon long kasih ngam dia cimata kamas bakoi wong haki tu kisni aku tu kita yo bang ngam laban ban lain saya kemas bakoi wala ngam lawan pedang di bakoi wong masuk terlibat do kata andai haki tu kisni bagi kita yo ki bang laban lain saya kemas bakoi wat nada ngam pan long katlik andai kasno pakai Eucharist bakoi kai ka jing dengan nak bentar juni Prakistan ni kwa nila ni wan rai ki kusai bon bagi kusai kecil kali ini mata kalau ini ki katlik ni gospel to Marcus Arfun Rio ke gospel to Marcus kat saw ar ke gospel to Lucas ar ka kendai ke bahkan ni kita ketien ke bau Yesus wang ke ni ke bet juga ke ni ke senam juga dan juga kita berkat bahkan ni ke dai tang ke jingken mau yangi kam dai yangi ki katlik kam dai ke jingken mau ke ni ke jingpen mentah yang ini kami lagi cincin mau, kami lagi anniversary. Abang ini kenyai ke mas berkuat, abang ulenda ulok atiapan kenyai ke mas berkuat. Kata kami lagi anniversary, kami lagi lengku, kami lagi cincin mau. Yang ini kita nuah kecil jadi, mentah kasih kongki kon Kristen Katolik, lada nak pep mas, ngajar kam, man keli yang kata kecil keli, ke ke peloi ngawan pep mas. Bat Protestan, penlam,
Pilap hake jingim jopi ke man laga jakani jakatai mbiang katai mlak bon push ke mas ko idan berbor ki jingte ki jikub ki bor ki kastan hake jingim ke jugi hake parish ki jugi ke bangi shate ki shaku abangi angnor bani se mas ko ngimla bani se mas ko ye hangni kambiang hangtai kambiang mut banlek jakani jakatai mjula bon push ke mas ko ten ni pe mas shiteo arteo lateo shibnai arbanai bat kum tatater nishate nishakum naman ngimla balik siya kamas bukod. Paragastan, nagwa ba ng matagaski? Nagwa ba ng matagaski? Nginang kambyan niya, balbanduay ro, makilang ipod kikilman, kiba mangyawang iwan balik siya kamas bukod, nishate, nishakum, balik siya kamas bukod. Nagwa ba buwa kamat jo pikipad ki jo balay. Hakinay ka kiliman, kaya ka bang ilawan panbaha, yakanay ka jinay siya kamas bukod. Ladamang ingiyo, kat yakanay ka jinay ay. Kachingdon jo jisu akayo kres bukod. Dia kini ga real presence. Ya ke jington ba shisha jong Jesu. Haka met bagasnam haka Eucharist bakoi. Ayung ini benle man penba, man penbiang. Man penjana susu ya ke jinget ka trik jungi. Boy ki bere ki kle ba ki atatien. Ya ke jington jong Jesu ki Eucharist bakoi. Yang ni don ke jinget ke baskam andre ke jugo por ke ke bangila. Banang kam penjana susu. Ya ke jinget mas jungi. Ya ke jinget jungi ba ki Eucharist bakoi. Man kwa man ban biang sa sisi ku Pakistan. Wat let siya kamas bukhoy naman jungi kilingdo naman nagtray barang naman ukurim naman kakurim naman kayen kasem naman kiwi kibarang saudong jungi let siya kamas bukhoy naman kadai kachide kapagkentang kadai kachide kabalong jar hakadurut kapansiyam jupi let siya kamas bukhoy dakata kachingin ngikwa banong hakamat jupi kipad jungi mentagas ngi kumnungin pinjanay yakani kachingin ini de kini taki simple steps ibangilawat pinpa kumno banginang la Banjan berbos juga Eucharist berkuat hake jiam jungi. Pakistan ngidei benlek syakamas barbor. Kamu tu barbor. Kamu cisin cisnam. Kamu arsin cisnam. Kamu dah itara kasih Christmas. Pada Good Friday ngidei syakamas dalong kepala man lah kasih. Hendai lah keblo man lah kasih utrai. Ngidei berbor syakamas berkuat. Ngidei berpoi syakamas sakapor kebabiang. Pakistan ni lagi yang mana jungi pun bahagia Pakistan jungi. Kiwan yang mana? Tentang kita support toilet, tentang kita shokai sepat, kita bawa kuai, kita izin bang ter. Lainnya tentang kiwan hapreng juga mas, kimi dah syaban wai kemas. Dan ru kita Pakistan jungi kibawan si mana? Kibam juga berdoa boy yang mana? Kede kejikte kejikum. Ni kuah berdoa kipat kejong belai. Subha berdoa syakamas. Baru kepor kebiang. Syemata hakamas pukul nadu kebasdang. Hadu gabakut juga mas bukoi. Kebalai ban shim bentapura. Kebamud ayu. Kan lakan ya hoi kidan kiji kedua keciem kejungi. Dan pada jungi bajulit mas bukoi melakukan pediang yang kudus bukoi. Nak kita kibak mer. Duai bafila ban shim bentapura ke mas bukoi. Nadu basyak sekolah yang keciem kejumlai. Ban pediang yang kudus bukoi. Ban yo yang keciem kudus habawai juga mas. Kebasau ban shim benta hakamas. Dah kami siap kebakuan. Kini kau ikut. Bahan nak kami tajungi. Hendak kita pakai boleh unai kecik ini tajungi. Maman kepor mengisip kita kemas bakuan. Ingin bersama berbuat pensiam mentah dah kemas. Dah kami siap kebakuan. Hak jenur kami siap kecungi. Nanti kebesan. Banlet berbuat saya kesakitan juga kecik besok. Kenang bagi long kebabian pensiam kita hak Eucharist bakuan. Ngan berkut. Dah kepangapuli. Ya kini ke gospel. Kapakan syai mentah sini akintin jauh Yesus. Kawai kelak di bagi lecah bedeng. Kadai lima jom ke Eucharist berkuat. Nak kintin jom Yesus. Kamu ada boleh api. Ban lecah bedeng. Ban yo yang kecil bam cukup. Haki wei kejengan. Kesong haki kecil start ke jom belai. Yang ni ki kestan Katolik beli yo yang batas semangat bedeng. Ban lecah bedeng. Kawai kelinti. Kalau macam syaka Eucharist berkuat. Nak kata kata. Hai kintin jom Yesus. Gospel juga ni long keban rio kedekat san pulai bat san pusau. Kabakaran ini kintin. Shisha ngong api. Ada himbam ya kedok jong kuno beriu. Bat himdi kasnam jong pinom yo jingi mahanadi. Kintin jong Yesus. Bat uong susu. Jaru bam ya kedok jonga. Bat wadi kasnam jonga. Udan ya ke jingi bam jukut. Bat ngan sepenipan yo. Hagas ni kado. Kintin jong Yesus. Kibalong dok long snam. Haga danur kena siam jongi. Haga jingi belai ke jongi. Enyorong yo Yesus Kristus.